Ikan ad haperdi ki karbi wa ki penar Lapangap West Giant Hills das dang biang inado ke cipau tri uniu benai hei wah ka arpau santrik de em ipen yobor ki penar de waput ki trading wada tung tu ke karbi anglong autonomous council ha ulum cerengan. Hei jan mit ka arpau santrik mandaliwan ki penar Lapangap ki karbi de hier ki cepentor waput ya ukba wada thang le ya ki trep ki pajba ke chnong Lapangap. Hawaya kalam wa wahe chnong Lapangap udai bor mileng do ongu wahadini auri hak arpau santring kama man hausnem araja arpau le ki bor distrik ke West Jaintia dapha ki pulit chagani ke chnong do ongu wahagani ke kenti le dapha ya ki pulit ki wadasa hayung dorbar ke chnong wa ke skur Lapangap upper primary school wa ini da pentut bha i la skur ki khanna khamtam de em kam wa kunri no ya ki cucu do ongu wala daki pulit asam bu ki ke ketem hajan ulum cerengan te ke mikhalia le to bu ko haitehi ne hajan ki hali khnang wo chngan ki wrem hawalai ki chaki hali yongki ina liang ka dorbat chnong iwa nadu menchwa rusna maraja rapole iwa ka government ka jingya kanat apadi yang ki karbi wa igam ka chnong ka dorbat chnong Lapangap te nagaliang ka administratif da persanggu bu ye kisipai hapoh chnong yong i heta ka community hall yang kedor bat chnong Lapangap te kamju lai por home news nem kat kam ga jingjia ka tu ka arpau santring pun ha gamit arpau santring hin agaliang ka bor administratif da bu ye kisipai bo yadai i kam kidong song chnong andai kani ka jingbu yong ki bor administratif i nagaliang ka dor bat chnong pediang ye ki wo man ki tang chi kat tu kat ni sngi don hi hai tai jaka ni bahas ymtoh i wai tai thai wa ke sipai chong ki kat ka man kat tai dang man ki hapoh chnong pat hai ju la hai ju por la em ka UP school itu dang bo ka jing wit la na ka jing thut ye ki khna school ho lai school ki itu tha tanai tai daw na ka lang yong i kam ka dor ba chnong da bo i ka jing monjur wala da kam no la ki sipai to man ki wa yadai i kam ka chnong to chong ki chigini ki banta ki wa em ki lang kharap yung ikam ki dong chong chong